نداء الإسلام. الحمد لله رب العالمين، ثم الحمد لله الذي هدانا لخير الأديان، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته، ورضي لنا الإسلام دينا، فلا نعبد ولا نستعين إلا إياه. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وأتباعه وتابعيهم إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Menjadi mga palanggungan hakam Islam, waktu ini insyaAllah subhanahu wa ta'ala kalau kahinapusan na sin pengajian na to dahing hasura al-Muzammil, paubusin tulong ta makalatun na isab kita niyo pa dugaing sura sumuno kaniya insyaAllah subhanahu wa ta'ala. Dahing haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala amin timubtub siya ayat hangpo tagwalo. Tumagna kita haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadhihi tazkiratun faman syaa'a attakhadha ila rabbih sabila. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulusay al-layli wa nisfahu wa thulusahu وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله Inna Allaha ghafurur rahim. Jari niya tiagnaan sing kita dahing haayat hangpu tagsiyam biyaita kato taniusin Allah subhanahu wa ta'ala in sura ini, amuna in sura al-Muzammil, in ini katantan in sura ini, iban singkatan ayat halauman niya, in katantan ini amuin kabubukaan in piatarang sin Allah subhanahu wa ta'ala kato taniyo hamanga sila amuin launta himinang sin amuin sulang patuhan Rabbul Alamin. Damikian doon haon in mga ayat halauman niya ini, yaon doon haon nakasud in mga katan kaiibukan sin mga bariman, iban mapatut paghalian doon hayaon katantan hasupaya ando kailo in amal ibadat di makuhila. Iban in inikatan pagpatumtum sarta pamintangan asabab yan bita sin Allah subhanahu wa ta'ala
uwos biyeta kato taniyo bat ini katantan, panghimati kato taniyo, sin subay sadya kita niyo maghali, sin kabubugaan haadlaw kana, ha mga silari makabatok, sindan kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, atawa hisiyo-siyo na, insimiha daing haran sin Allah subhanahu wa ta'ala, tanto makananam sila sinamuin, biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, jumatuh, haadlaw susungon, na hasabab yan, biyayta sin Allah ta'ala, haruhulan sin ayat ini, waman sya'at takhada ila rabbihi sabila. Na laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, isiyo-siyo, in mabaya, isimpyagyan doon haon, isiyo-sin mabaya, dahin ha mga sila naliligap sin dunya, iban in sila nalulupasin pakaradyaan, ginhawabaran nila hangkan sila piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya makapagtag-ipon kaniya, manjariin sila roon hayaon, nagbial-bial sin waktu rihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahinang parsababan hikalupas sin ini kabuhi nila matan di hababaw sing gumi ini, karena in kabuhi matan di hababaw sing gumi, subay mo yan buhion hapag ibadat pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, hasupaya madauhat mo in kabuhi matan haadlaw kana. Nawang kita magbial-bial, maglupasin waktu ta, tanto sadya madauhat sin manusia, in amoy in, mahinang parsababan hikapagsusun niya, in pagsusun biyayta dunhan, amoy hindi na tayo maunsin Allahu subhanahu wa ta'ala. Na doon na yan, nagbayta kato taniyo in mga sila magtatafsir, in kamaksuran kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, amin kumawa kita niyo parbahagian sing ginhawabaran na to, doon hapag iman pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta pagtaat harap madto kaniya. Iban doon hayaon subay kita niyo mag-ibog-ibog sin amal, amin piyatarang sin pamho nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena ingkatan piyatarang niya sarta iunahan niya sing ginawabaran niya, piyag ang gautaan niya, piyag bulok binasahan niya, in pagtawaghayan katantan amal salih. Hati sin amal salih, amal amin wayroon kuhila niya, amal amin tutong basan sin Allah subhanahu wa ta'ala sin sa taas-taas tutong basan dito haadlaw akhirat. Nahasabab yan, subay na to, di lupason in waktu na to, bat amurainin puunan na to, dihil sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wala kita niyo nagdabulawan iban pilak dahin halawang pakandangan sin ina na to. Di na to nalawakon hababaw sing gumi ini, amin yan na katantan biulakay sin Allah subhanahu wa ta'ala in kanikmat-nikmatan niya, kita niyo rakumanin magbatok pa kaniya, doon hakatanaman na to, iban hikaluhay kato taniyo lang ta, umapas, umakaw sin amuin, waktu na to doon hayan. Naroon ha ayat ini, bang tabanding-bandingon marayaw ring hapanagnaan na to, lang ta, nagpangadji dahil hasura ini, amoy india aksin Allah subhanahu wa ta'ala impamu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, amoy in magtunay simpanagna pardakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, amo na in pagsambahayang biyutang doon hawak turum na inyaon katantan sarta piyatarang dunhan kato taniyo. Sin Rasul sallallahu alaihi wasallam amo na impiyangawaan si mga sila magtatapsir, sin Quran mahamulya, sin laong niya in pagsambahayang doon hayan, amoy in mamahil laong sin kita magbibisara,
atawa matarbiya marayaw in bigi jantong sinbar iman doon hayan damikyan nagaagad nagmimisra iwan sin paganggaw ta sin udyot pamaranan niya karena bang ini matarbiya doon hakahalan bihay ni inbutang niya amin mahugot in bigi jantong harap patuhan Rabbul Alamin sarta doon haon amoy in laung ta kumusog kumulasog in amoy in udyot pamaranan doon haamoy in pagtarbiyayaon na doon hayan madawhat sinhambuk Muslim in pag-iyanon pagkausog ha agama sin Allah subhanahu wa ta'ala bukon pagkausog biya sin daawa sin mga sila magdaraawa in pag-iyanon nila pagkausog amin lumag ilmo hasupaya ri mapatay lumag ilmo hasupaya ri ukon lumag ilmo hasupaya ang katantan tumangkisin punglo sa sumakawa mga katawtay manghuran in pagtarbiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam labay ring hatuhan na Rabbul Alamin ha mga kasahabatan niya kiyawa niya muna daing haamin kiya na naman niya bang biya dinin Allah subhanahu wa ta'ala amin mag-ipat haipon niya magpaamusin hinang magpakugdan maun paamin karidaan niya amo yan mga katote manghuran haagama Islam na bang imano siya makasud maun palikusan yan na mahinang niya pangaddatan im mga kaayat-ayatan na sabot inikatan salta doon haon bang in nyawalihan magmisra iban sin udyot pamaranan niya in manusia yan wayroon kabukaan dugaing daing sin nagpapanjari kaniya doon hayan di siya ini launta muga sin amuin biya mga pangjuba sim mga silakatan amuin laung ta nagpakita sin isog nila riha babaw sing gumi ini sin inyad to katantan kakilahan sing kita hisiyo sim magpakita sin isog niya amo na ni mga manusia mabuka mahita sabab impag ini tarbiya sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila bariman muna na yung pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam amuin suway sadya makauna rin hakatanin kabuka maun pa amin nagpapanjari kaniya. Iuunahan in kabuka. Sabab mayta, bang makauna in buka di halawm simbigi jantong sing kita. Ingata, maluhay magbing in pakaradyaan bang hirihil sin Allahu Ta'ala in isog doon hayan way nabibingan mga katawtay manghuran na agama Islam. Kana bang mo paunahon in isog ang panagbing in buka way roon lumapog dumakan mga katawtay manghuran di na makawalik amo aning bunnal niya hasabab yadto kita na to ing kahalan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam biya diin siya magdasin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala sampay roon hayan ing mga kasahabatan niya pasal sin namahil sila yan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam habiyat tuing kahalan niya na laung niya kami nainin kauman sibo da kamo in buhi iwan patay way rapyag biddaan niya amo yan mga katawte manghuran ha agama Islam mahita sabab in kabuhi matandeng Allah subhanahu wa ta'ala hindi hilkato kabuhi di hadun niya ini lang simbahasa Anggalis temporary sabab biya bayta kato tanyo kullu nafsin zaiqatul maut ingkatan dihilan sin Allah Ta'ala kabuhi pananamun katan sing kamatay na ini katantan hambuok inireng hamanga subay ipaton sin tiap-tiap Muslim in nyawalihan niya biyasin pag-ipat niya sin jasad niya. Hasabab yan subay rimag, ini timpah laung sin bahasa.
in pag-ayupot sing kita sing jasad ta iwan sing nyawalihan ta. Hasupaya ri kita masukot sing ginawaran ta rito adlaw kana-kana. Amo sayan ini panghindo sa rayaw-rayaw sin Allahu subhanahu wa ta'ala. In ayat nasabot di halawman ini, mahita iunahan sin Allahu subhanahu wa ta'ala law niya in pagtindog sindom. Salta muna-muna, wajib in hukuman niya. In pag-ianon sambahayang tahajud, hapanagnaan naukab para Rasul sallallahu alaihi wasallam iban si mga kasabatan niya, wajib in hukuman niya. Hasabab yato, sampay hapangadyan ta nakauna limabay, sampay nagbakkas doon kanila, in siki nila, iwan sin tuhod nila, amuin bukon sa diyalong ta, doon hayaon, ini hiyapos at awaliaol, wat malaingkan lang ta, nagpaliin tuhod in siki, hapag sujuran, iwan paglingkuran, harap patuhan Rabbul Alamin, hawak to sindog. Naingyan katantan, amuin, kiyasandalan si mga sila. Sa sumakawa doon hay ni, biyayita kato taniyo, sin Allahu subhanahu wa ta'ala, hatat kala, pianggausan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, iwan na si mga katan, mag-agad ha Rasul sallallahu alaihi wasallam, tumunay simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, salta doon hayaon, in amuin, dihilan sila, gaus sin Allah subhanahu wa ta'ala, tumunay, timindog, si mga waktu duman yaon, sa lugay-lugay sila lang taroon haon tumumbayog, bukon tumumbayog, wayron kapos paiddahan wat malengkan, himihinang simparsog patan harap patuhan Rabbul Alamin, na doon hayan, in kahalan nila, na hinang parsawaban, ini kimusog in pamaranan nila pasal sin hukot sin pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin yaon doon kanila in pagtawakkal pa Allah subhanahu wa ta'ala, sarta mahugot doon halawon sin akun nila, wayroon hang sulag uno-uno jumato, haipon sin Allah subhanahu wa ta'ala, buat malaingkan subay aun ijin niya, ang pajumato. Hasabab yadto, pagkahimugot na halawon simbigi jantong nila bihayad to, na doon hayan, di na sila pagkasakitan sin mga uno-uno na masakit, bang sila nag-aalop iban sintuhan na to Rabbul Alamin. Bihansan, aon kisa mapasud ta hambuok tiyuk-tiyuk, bang biya dinin hukot sin pag-iman nila. Hambok sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nahaul hapagbunuan, amuin laung ta nalit intian niya sin bawang pana. Hati niya rin mahublot sabab in bawang panaon siya, laung ta inigangat. Di mo siya mabisod. Nahasabab yadto, liyabayan pila adlaw roon haon, masakit na sadyain niya nanam niya, dahil hawak to pawakto, magsusung inadlaw na magsusungin hubag. Nahasabab di nakaulinan, bihat. Naaon na imian hambuk, law narisan, maig, bang in kaagi niyo yan, bat hubluton niyo, di siya maig. Nalang niya din yung kaagi pag-ighay niyo. Suway siya palatuson parahan sipak. Na amin ulinan sadyain amin bawang panayaon bihan, maguwagit na siya sin sakit bihan. Naman jari doon hayaon, laong sing kaibanan biya din, nang kakitahay ini. Nalaong sing kaibanan, paggabihan, maluhay raisap. Subay lang niya balion in sambiri simpana. Hasupaya maluhay sumud, madto mapaliw pansipak, bang siya pukpukon din diya, amuin
hulihan niya. Nahasabab ito lang niya, nakasandalan mo ra yan. Nalaw niya, dihilin niyo hadya ko waktu. Pasambahayangan niyo hadya ko ruang karakaat. Natimindog na siya si Mambahayang. Pagtindog niya naman, paghug niya sin takbir, Allahu Akbar, piyaagaran na sinhang katao piyukpuk da hindi haruhol sinamuin, bawang simpana, 500 madtuphan sipak, yaon siya nagsasambahayang, sambil naubusin sambahayang niya, pagsalam niya, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, mahita niyo lang niwala ini. Sinway roon na roon habaran niya, 500 way misan niya kaya na naman. Inhugot, sin amuin pamagot niya harap patuhan Rabbul Alamin. Amuan, in mga sila, bang biya din yung pagtarbiya sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanila. Naman jari doon hay ni, at kala biyad to siyulayan sin Allah subhanahu wa ta'ala in mga sila, sampay piyagaan sin Allah subhanahu wa ta'ala kanila, in amuin tungod paparkala, piyardo sin Allah subhanahu wa ta'ala yaon, amuin pagsambahayang sindum, laungta, in yaon, biyay taklong niya, in pagsambahayang nila, la takillo ala sulusah. Di siya makatiyo-tiyo dahing haamuin, hikatong kabahagi sindum, bang sila magsambahayang, wala tazidu ala sulusayhi. Di isab siya makalari ring haamuin, duang kabahagi sindum. At niya, di siya makakulang sin amuin hang kabahagi, iban di isab siya, doon hayan makalabi, dahing haamin duang kabahagi sindum. At niya roon haut niya yaon. Sabab lang niya, in pagtindog sin sambahayang doom, iban pagbuhi kaniya, amo na in mga laungta pagtaat in dajinis in pagpajato sin mga sila, sabab aun doon hayan, di laungta ini kaingatan nila matanto in pagbati nila sin doom, bihanyan aun waktu in kaywanan makabati makaliw na in waktu, aun kaywanan bihan tiyo-tiyo dakuman in waktu, doon hayaon na amo na in kanaog sin ayat biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala kahinapusan, inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min sulusayil layli wa nisfahu wa sulusahu wa ta'ifatun minal ladhina ma'ak wallahu yuqaddirul layla wan nahar alima an lan tuhsuhu pataba alaikum. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala, bunal tuod ya Muhammad in Tuhan mo Rabbul Alamin, kaya ingatan niya in hinang niyo kataan. Kaya jajakahan kamu sin Tuhan Rabbul Alamin, in kugnot kahiwal niyo, bang kamu timindog na sumambahayang, doon haamin tong kabahagi nakapin sindum, at walong taha baing tungaan sindum yaon, at walong ta daing haamoy hindi siya isang mabut duang kabahagi, inhikatindog niyo, iwan na si mga sila, tumpukan si mga kasahabat, mag-akad kay mo, lapay na roon haon ni mga kaibanan sahabat, timindog sin kandiri nila. Laung sintuhan Rabbul Alamin, wallahu yuqaddirul layla wan nahar. Ya Muhammad, Allahu Ta'ala in naggaganta sin amuin waktu sindum iban sin adlaw. Iban Allahu Ta'ala in naggaganta magpamati hayipon niya. Bihan. Inyan kataan, misan kau tu imian lang mo magbati ako lisag bihay ni, bang kau kaya karo tuan di kau makatindog? Bang nakalando illa olmori da kau makatindog? Bihan yan. Nahasabab yan, laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaya ingatan ko na yung kahalan niyo, kaya na inyan tutukasan da hindi kako. Na laong sin Allah subhanahu wa ta'ala, alima an lan tusu
karena di inyo matanto in mga laungta ini waktu sinduman iwan sin adlawan yan na bangsa upa mari niyo hikatunay roon hawakto karena doom isab kakunahan mo'y matug na laung sin Allah subhanahu wa ta'ala in kamo yan iampun ko na in wala laungta naka pajato biasim pagpajato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam naroon hayan laung sin Allah subhanahu wa ta'ala faqra'u ma tayassara minal Qur'an na basta nahadya kamu hari indi nain kakausan niyo basahun daing ha Qur'an mahamulya alima an sayakunu minkum marda karena kaya ingatan sin Allah subhanahu wa ta'ala aun daing kaniyo magpakananam masakit daing haamin masakit siya rin hikatunay inpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kanda niya bang mutuan di hikatunay in sambahayang mo yan, aun saan ka maapan kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihan yan. Wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah. Aun isablong niya rin haka mga kaibanan, hawak to sin adlaw, in sila yan, amoy in maglalag sin kabuyanan magtulak deng hambuk lokal pahambuk lokal lumag sing kabuyanan biya sing kitari kabiyaksahan laungta bang maabot na laungtain ini waktu hipagtutulak harap palaw diaon magbangka-bangka karna mabaya mamingit na inyaon katan habuk yaon deng ha mga laungta mahinang sabab ini mudarat lang tamahinang sabab di makatunay simpiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab na wajib in amuin maglawag da isab kabuhianan sa sumakawa in mga pakaradyaan ini katan ayaw hadya laungta ini hikabin na to in pierdo sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo amo yan atin niya bang utungod pa mga sambahayang namisan sa isabihan ha mga itong laud na kauwihan na tasin sa kayan mo, makajari na kau sumambahayang bang mabut na waktu. Bihan yan. Amoy in dayaw niya long tasin amin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala piyag agamahan na to. Damiki ang biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah. Iban aun deng hatumpukan deng kanyulong sin Allah subhanahu wa ta'ala ya Muhammad in sila yan yadto nag ini luluwas lungsad hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala hati niya magjaga sin amoy in ini hasupaya di laungta amoy in matipu in agama atawin nag-aagama sin Allah subhanahu wa ta'ala daing ha mga kakahinang sin satru naroon haon biyita sin Allah subhanahu wa ta'ala damikyan biyalikan pakra'u ma tayassara minhu na mamasana dya kamu mga Quran bihan na sabab yan in mga sila labi-labi na in sila amoy in ini timaki na laung tasin pagbasa sin Quran sambil nahapal na nila di na saan maig deng haamoy in nanunumtum na hadya sila pa Allah subhanahu wa ta'ala bang mo kitaonin sila yan nagpapanausa yan nagkikimot-kimot insimod nila insya sabot nila biyabasa nila Quran kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala sarta lang niya wa aqimus sala iban tindukan niyo insambahayang ayaw niyo yan ini laungta liga pa bang maabot na in waktu na subay niyo hitindog insang bahayang. Wa atud zaka iban na in kamo aon doon balabi-labihan deng ha mga nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala yan halaw man niyo natukbal kamo sin amoy in jakat wiyajib sin Allah subhanahu wa ta'ala kaniyo atawa bang wala pamiyabot long tain gantaan sin pagjakat na subay kamo magsarak ka. Hati niya impagsarak ka, di yan tuan hikaragdag sin alta. Di hikaragdag sin alta, karena impagsarak ka,
gandahan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala lipat manglipat, labi ring singkirihil kato in hibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala kato mga katotay manghuran haagama Islam. Wa akridullaha qardan hasana, iban laung niya na subay kaw amuyin magpauna ataw laung ta doon hayan himinang kaw ini laung sim magbibisara magpautang pa Allah subhanahu wa ta'ala sin amuyin sa rayaw-rayaw pagpautang. At ini maksud mo hangkan kaw roon haon tumabang pasal inyan hambok deng hamanga kaya wajiban kato amuin bal labi-labihan subay sadya kita tumabang hatay manghudta karena di kita mabaya intay manghudta makananam sing kabinsanaan asababyan in kita laungta kabayaan ta bang kita dunhan nagsasangdan sin biya mga ini kasanangan laungta dirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala na subay mo isabay pananam mga katotay manguran no biyan turasan angkan na mga sila nakauna rin katutan nyo biya sin Nabi Allah Daud alayhi salatu wassalam na siya di siya magkaon sin kakaon buat malaingkan subay siya maglugto maglag sin kabuyanan niya sarta bang siya kumaon na di siya kumaon isa-isa niya lumag siya tao maranya magsaw bihan sampay panahon niya lang si mag inikikis sabihan bukon pila miles in panahon niya bihan na supaya hadya siya makabaak tao maranya magsaw sinamuin piyang tuyuan niya piyang lugtuan niya bihad to im mga sarayaw-rayaw kakahinang biya da sim mga kakahinang sim mga kamaasan na to nakaunayad tu wallahu alam bang aong panakapin habihaon amin ando kay luway ron makalabay deng hakid simbay nila buat malengkan subay nila matawag mapasakat pabay nila misan da kumanlong niya tubig hagpay bang man sila laong ta makapanghulmat bihan in pangaddatan sing kamaasan na to amin pangaddatan sa rayaw-rayaw kaya panghindo kanila sin agama sin Allahu subhanahu wa ta'ala. Nasarta doon hayaon, biyay ta kato taniyo. Hakahinapusan, sin amuin ayat, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Biyay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, uno-uno na innapauna niyo, dahing hamanga hinang sa rayaw-rayaw, piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, inyan katantan kawaakan natu didto hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala tiyata ka makato sintuhan natu Rabbul Alamin huwa khairan wa a'zama ajra inyan sarayaw-rayaw tutungbasan sarta sa laggo-laggo iban di magkatimba-timba in tutungbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala hakahinapusan biyayta sintuhan na to Rabbul Alamin wastagfirullah innallaha ghafurur rahim bangkaw nag-iibaya ibadat nagtutuyo kataan sin hinang na hinang mo na padyato mo na subay mo bong lawan sin pangayo kaampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya inyan katan maputos matibuok katan in amal ibadat mo, amoy in madawhat mo in tutong basan, amoy balkala-kalaan dito hahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, sabab siyara in amoy mga ngampun sin pag-ampun matan-matan, karena misan pa, in mano siya inikatan halaw man sing gumiini, lumamod pa injin, umampun kayo mo bang kauri ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala wairunda kapus pa idahan niya mga katotay manguran. Kaya sumakawa doon hayan, misan pakaw, siulang sin manusia katan, hangan in ikaw nagpalanyot sin agama sin Allah subhanahu wa ta'ala, tindukanan mo, singgin hawabaran mo nagtunay kanya, amoy in laungta ini di magrida imano si alam sing gumini akad na yung kataan piya panjari mapuas ding hamano siya
bang inallahu subhanahu wa ta'ala magrida kaymo mamarahin na inyad tukatan mga katawtay manguran na murah-murahan ini pangayon na to pa Allah subhanahu wa ta'ala kaniya bang man papagbarakaton kato tanyo in waktu na to amuin naaon ha antara na to in pagpatumtumpiatumtum insyaallah subhanahu wa ta'ala amo na in sarayaw-rayaw ini amal wajib in hukuman niya sin kita subay magpasampay sin uno-uno na marayaw piag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala kana ininitong basan da sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Allahumma barik fi anfusina wa fi asma'ina wa fi abasarina wa fi khilqina wa fi khuluqina wa fi mahyana wa fi amalina. Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubbal amal alladhi yuqarribuna ila hubbik. Allahumma hdina li salihil a'mal wal akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anna sayyi'aha la yasrif anna sayyi'aha illa ant. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq والشقاق وسوء الأخلاق وعملنا من الرياء وألسننا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم إنا نسألك نصرك وهداك وعفوك وغناك. اللهم اجعلنا فيك راغبين وفي جنتك طامعين وعذابك آمنين. اللهم املأ وجوهنا منك حياء وقلوبنا منك فرحا. اللهم اسكن في نفوسنا ما نسلم به جوارحنا لخدمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا محمد wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah la ilaha illallah, la ilaha illallah. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.